دو روجا یکشنبه هزن حکومت سوریه ترمه ولاتی کرد ولید ملا موسا وک ابو حسن دهات ناس کرن لباجار شامه دیتن ترمه وی دیتن یعنی سه روزان اوندا ببو ولید ملا موسا جه گند سیحه یه قامشلو لگوری آگاهین کجا چافگانین خودجهی گشتن روداوه ولید نزدیکی 15 سالان لشامه شوفیری کرده بو روزا اینا در باس بوی کسی که جه خواسته بو کوی ببه جه کی جوه دمه و وندا بو پشت را اتومبیلاوی هاتو بو دیتن لی او دیار نبو بو ده همان روزه دا هاتو بو کشتن و ترمه ویجیج آلی هزین امنی و هاتا دیتن لی حتی نها صدما کشتناوی اشکره نبویا کجار قاتل جی نای ناس کرن ولید ملا موسا 57 سالی بو باوه 4 زاروکان بو دو کچ و دو کر روشاویا مادی جی نباش بو حسیب ملا موسا برای ولید ملا موسا جه گند سیحایا بچوک جه قامشلو لگل منه که حسیب برا سری وساق رحمه خدا لی برای الولید به چاواف حادثه چی بویا لگور آگاهین و که او بربو چاوا هاتیه کشتن برای دلبخوین وقت که خود گفت تقریبا همه تجد باش گفتی سبرای ما دیسا 15 سالی شامه چکوره سر وانه که شغله مالای شامه نتیجه ظروف بعد نخواش معیشت نخواش چی که کسی مملکت مگلک چوش پرشانه او جی که بیکاره وانه چونی بریا روزا اینه یک مواطنک هیات بجنه که علی حسکه نبی فارس عواد باش ولید الماليه تشتي باش ولید الماليه تلفون ايت كي بري جار كي دوا وبر بريا قلتين غير عيش ديركا ولید بجد به او چه تلفون بود بجد به اف او کسی هنایا فارس او هاي عربي جو اسبر چم او ولاتيه ما على اساس اشياء ازي بغير فيجا وقت ولید چه ساعتك دو سره چن تلفون ولید دبي خارج تختيه و دچن سوال دکند بجد به ولید وی هر سوال وی هاج جر نتن تلفونا ویجد به خارج تقدیر برای كنت حسامت کی بله دنگی تباش تلفونا ویجد به خارج حسیه بشوی اوهات بگره مال خورت ما مروه مال وادا هنا دبنا مراقبه ويكن المالتين دچنا مال ويرونشتيا او سچار حواله خورشتينا وروشنا خورنا وشخنا غما وینایا سوال كند بكاني باوي حسن تبربوي دبنا بو ودست يجيب شاشه هاتيه جريدان دست هي برينا دستي دهيا روجادي صبح خلك حسك ابو او كاسي كنت تبيجي بيركاي او دچن العام قلنا دكن بيجا كرمته او كاسي كنت تبيجي برايته او بربو تقول خلك حسك ابويا نافيوي اكش خلك دورا حسك ابچن صالي الورد جي حياتاوي وك مواطنكي وك وادا اشكر شغله او جي سروي وناس دكن حميجي ناس دكن يعني نيكي غريبه ساعات دوي نيرو او بريا يعني نبشفا نتشتك وجارك دو دي او بريا بناس بون او بريا لما خافن خيايا ابي خاطري وك خفك جير فدابون كما عجبك يعني دجمنكاري دنابره براي تو كسكي ذهبوا ودي براي من دجمنكاروي هيا والحمد لله في فتره اباغو جمع صوره هبوتي ملاتي مانيكاري بوهاري شامي ابراهيم اريكار بو قالك ملاتي خورا كاسيت شوير قالك يركبون ايه نكواشبون ايه قاغت ما غزوار لازم بون ايه لم الشمل دتشونا اوروبا حمج ابراهيم قاغتي عالمي اري راسه بفريق خوش بواتشو بس اريكار بو ملات قالك جمالاوي جدما لي مخافن ابناء خويايا كعبي وقت بيجي طمايك ليك توازن ويبن هم سيراوي يعني جي الجور تحليل عمل جور ام فكرن او هوانا ويدي جي بير هنا چند كتي بير هنا هي مزان چلويا شتي معلومات به كتي بير هنا محاوله كرن جو وليد وقت بيجي بشيرن ودعوه فراش خدي وليد بكج ما بكن انه بيجي خويا وليد برك ناس كريا وليد مقاومه فكريا ودبخ ودايا الجور فينا قومه عربيه ديتيات سيراوي نادا خويا قال كي كف تشبونا ووليد اجلس شو وليد شونا بشاتنا روكي روجاتي حتى بشتياوي هاتيه قرتن لدان خواريا نوكا اعتراف كريا وبريا نوكا جنازه وليد معنيه وبريدايا
ساعتك دو دي وجنازي بجيمات كسكي قرتي هيا او ادبيجم دنگت خوش نگامه قرتي او كسي هيا او بجنه او فارس عواد او قرتيا ما او تهماتيا واعتراف كريا او نان هالجمعه من العامه وبهيفيا ما ام توازن جو اخونا ابراهيم نتشولو انه اف حكومته انو وحق ما حق ابراهيم اخونا ابراهيم جفاك كسي هلا بسطيني جبرجو اب نجارك قريب ايرو ابراهيم بري ابراهيم جيبون وفيش ابراهيم جي قالك تشيد بن ام تحسن روج بروج ابتشتي هزيدت بن قافاقو اف حكومته ما سر نسكني براسي روش قلقي خرابه كستي محوري هري شامي شاماغو جهه امدچون نخوشی ما برای خود دای زاروکی ما دن خوندنه شاما ما برای امچنا شامه امتن ملت ما فقیره شو شغل انچنوتن لما خافن قولوا به ایرو قلت روش زحمتك هري شامي ام تخوازن قولوا حكومتها هنا حق ابراهيم ذاك سي هنا قضاءك عادل بيتشلو قانون دولتي توازي ام توازن حقيمه حق ابراهيم ذاك سي ابيستاندو دا جاره كدن براسري وصابه هون دبيجن كجر قاتل هاتيه قرتن وهوني براي خول جند فشيرن يعني دلبو فين دنجيتا خوشنا هاتمه باش باشا قالك سباس حسيب ملا موسى براي وليد ملا موسى كل شامي هاتبو كشتن جو جند سيحه يا بتشوك جقامشلو